ishanga bagomba gukubita hasi n'iry'abanyakanani. Imana yari yabahaye devoir ikomeye. Bwana asifiwe. Abanyakanani bajyanaga n'ibintu byose byitwa ubucuruzi, umusozi wa ekonomi, kuko nicyo bakoraga cyane. Ibi nagiye mbabwira ni ubuzima, ni culture y'aya moko korarindwi, icyo yatindagaho cyane. Ubucuruzi bwabo rero bwabagamo za maji nyinshi, uburozi, bakica abana kugira ngo bagire ubutunzi, bagahuguza, bakiba, bakagirana amashari, bakicana, bakamburana ibyabo, kugira ngo nuko abanyakanani bari bameze. Niyo mpamvu kera mwumvaga abantu bavuga ngo ubutunzi ni icyaha, nuko bari barakurikije principe y'abanyakanani. Ariko uyu munsi ubutunzi bukora mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inzu Salomo yubatse yayubakishije ugereranije n'amafaranga y'uyu munsi imiliyari 175 z'amadolari y'ubu. Miliyari 175 nizo zari zarubatse urusengero rwa Salomo. 175 miliyari, billion, 175 billion. Zari imbaraga z'ifaranga, zari imbaraga z'ubutunzi, amabuye y'agaciro, amahembe y'inzovu, za safire, za sardoise, za platinum, y'amabuye akomeye meza yose, za berire zari ku miryango, za onyx, y'amabuye meza y'igiciro yari mu nzu y'Imana. Kuki twaba mu mazu meza Imana ikaba mu nzu mbi? Salomo yari yarabyumvishe, ariko zari imbaraga z'ubutunzi. Dukeneye ubutunzi kugira ngo tugire amasatelite, amateleviziyo yacu, dushire amasatelite mu kirere kugira ngo namwe mukore Facebook zanyu, mukore YouTube zanyu, nuvuga bya bindi batavuga ntitubifunge. Ugira ngo nibandi bazabikora? Ni twebwe. Tugomba kugira iyo vision. Ubutunzi bwacu rero bwaheze mu maboko y'abapagani. Mwari mubizi? Buriya amafaranga abapagani bafite yari ayanyu, kuko ifeza n'izahabu ni ibyande. Uruwande, uri umwana wande, iso atunze iki? Ifeza ni none kuki ukennye? Nuko hari abandi bayibye ku musozi w'ubutunzi w'amafaranga, hari abandi bawuryamyeho. Tugiye kubakubita baturudishiye byetu inyundo, oya katiyusha, tubarase. Byatunezeza cyane. Nagiye muri Korea, ngezeyo, cyari giterane kinini cyane. Si giterane komtere, ni uguhura kw'abakozi b'Imana batandukanye, duhura n'abacuruzi n'aba businessmen bakize mu matorero yabo. Noneho tugeze muri Korea, nari kubona umugabo witavye Imana muri Kenya, n'inshuti yanjye ngo ni Kabachia, Bishop Kabachia yitavye Imana. Twari izumba twari duteganye nawe. Noneho mzutse mu gitondo sanga umugabo ahagaze ku cyumba ku muryango, arambwira ngo arandamutse cyane, aramanuye muri ascenseur antwaje ibitabo. Ndabwira no, arambwira ngo mbabarira winyimisha umuye, kara akagabo kakakore akaresha gutya. Ndagiye ngezayo, Kabachia mbona nawe undaramuzanye. Noneho subiye muri chambre sanga inkweto zanjye zose ziteye siraje, imyambaro nambaye ejo sanga yayimeshe. Noneho umunsi wo gutaha nshakisha $1 nari mfite 100, ndavuga ibyo byose yambere y'umwana mwiza, najya kukamuha kameme duturangizanyije nawe, ndakabika ka soda. Noneho hari abapasteri b'amatorane akomeye, itorero ryo kwa Yongico, iry'aba presbyteriye, iry'abapatiste, n'itorero ry'abamethodiste. Ni amatorero akomeye cyane muri Korea. Nuko baraje bazanye ekipe, twese twari abapasteri bavuye mu bihugu 100. Iyo ni network ibamo abapasteri bafite abakristo barenze 10,000 hejuru. Utabafite ntuza muri iyo network. Nibyo. Oya nibyo, uko niko kuri. Kuko si giterane tuzatujya kugira, ni giterane na madame arabizi. Tukijamo kugira ngo tuganire experience. Waba ufite n'ikibazo ukabona uko waturira undi mugenzi wawe.
donc mwese muba mufite amatorero akomeye, tushobora ufata umwe gusa wishakiye ukamushira uruhande ukamubwira ibibazo byawe akagufasha nawe akakubwira ibindi. Ariko none tukagira igihe twicara buri muntu akavuga ibyo yagezeho ni imbogamizi yagize, none abandi bakabazanya gutyo. Bari abapasteri bakomeye ku isi, ariko bazanye n'abacuruzi babo bakomeye ba miliyoneri. Urumva nyine twe muri Afrika twaritwaraga twenyine, abandi bazaga bafite ababo bakomeye, twe natwe bazaza murahari. Uyu musozi tugomba kubazana, umusozi w'abanyakanani tugomba kwambura abanyakanani ubutunzi mukabugira, habwo ubutunzi mu izina rya Yesu. None uwo munsi niteguye ko tujya kugenda nkamupfunda $100. Baratubwiye ngo ndagira ngo tuba presente ababa protokoye ikicyumweru cyose. Uwanje niwe watangiye. Baravuga ngo turagira ngo tubamenyeshe ko ari we directeur national w'ikigo cya telecommunication yo muri Korea. Korea Telecommunication. Telefone yaha ikomeniye Safaricom, perezida wa Safaricom mu gihugu. Noneho ngira ngo sinumvishe, aruko n'icyongereza cyambaza Kabakiya. Kabaki avuze iki? Bati ceceka, nanjye wanje namumenye. Bageze kwa Kabakiya aravuga ngo ni ngewe uhagarariye amato yose yo muri Pacifique yo mu gihugu cya Korea. Turarebanye na Kabakiya, nibuka ka $100 kanje. Reka mbabwire byatumye nshakisha kumenya amafaranga ahembwa. Nasanze ahembwa amafaranga gusa asanzwe hatarimo amabonisi n'ibindi byose. Yahembwaga ku kwezi $35,000 by'amadolari. Nari mfite $100. Ariko nanje niko nari mfite. None ngira ikibazo nkamuhe sinkamuhe. Histoire ndirarangira. Bwana sefiwe. Bwana sefiwe. Bavandimwe, hari abandi uyu musozi w'ubucuruzi bawufashe. Niyo mpamvu mubona abakorera bagira amatorero hose. Ntabwo ari leta izibaha, n'abakristo babo ba miliyoneri. Umwe gusa azaguruka ngo ndasponsoriza amatorero 1000. Bamaze kumenya ko ubutunzi ari ubwacu atari ubw'abanyakanani. Amen. Ambo niba nakamwendera kabaye simbabwira ivyo ni byanje. Ivyo ni mbabwire. Mbireke. Mbivuge. Okay. None nagomba kujya gufata ibikapu. Ngiye mbona raje yiruka afunguye deja nari namumenye. Ndavuga yakwisubiyeyo vraiment. Arankinguriye yategereze ko kwasanseriza ukinjira. Yarangiza akagukandira ukazamuka wagafata yindi. Hari izindi barufite zihuta ugasanga yageze ku muryango wawe. None usanga araseka. Ni wa undi murasanu. Ariko ndebye hari ukuntu yarafite agakova hano mbona ariwe. Aba arankingura umuryango afashe ibikapo byanjye. Ayifashe ndamubwira tumva rero ndashaka kuguha umugisha. Ndashaka ko ari akantu kanje ku mutima. Ariko bwo icyo gihe ndavuga reka nongereho yandi. Kuko narebye umuntu ngiye guha, ndavuga reka nongere handi abe nka 500. None ndamubwiye mu byukuri akana gaturo ko gushima. Arambwira ngo no. Ngo mpembwe $35,000 ku kwezi. Ibyo nkubwiye ubikube kabiri amafaranga ngira y'inzu uko mbayeho ibindi byose. Batino batahubwo ninjye ugomba kuguha. Simbabwira ko yanga.
aho ngaho simvuga. Umva nanjye navuze byose ibyo simvuga, aho simvuga. Mwabimenye sawa, muri abana beza muze kumenya ibintu kare, mugira umwuka wo guhishurirwa, kandi ibyo wamenye nyine nibyo. Icyo si ikibazo rero. Indege yanjye ngewe abandi bagomba kugenda uwo mugoroba, ariko indege yanjye yari ejo. Baramfata n'imodoka banjyana muri hoteli mu mujyi. Bwari ubwa mbere mu buzima bwanjye mbonye hoteli. Nagenze mu mahoteli menshi, kandi babwira ngo amahoteli koko nayagenzemo, nayarayemo amabi, ndara mu meza mwayisumbuye nayisumbukuruje, ayo nayarayemo. Zinyenyeri 7, 5, 3, 1 na Koroboti Lodge ya hano. Koroboti Lodge ya hariya Parkland aho banyibiye. Donc aho hose ndahazi. Zino kurara munsi y'igiti benga misa nsenga mu mubu. Ngezemo naho iyo hoteli ni y'abakristo, yitorero rya Methodiste ariko y'abakristo. Bambaye agakarite k'icyumba. Ngeze mu cyumba mburaho bakiza umuriro, kandi mu abagabo mwe naragenze. Ndazengurutse binaniye nkoresha agatoroshi ka telefone. None cyane y'ubwoba ni mukize. Sanga icyumba nta gitanda, nta kabati. Ndavuga ariko abantu vrema nta muriro, ndavuga buriya nuko abandi batashe ariko se nta nagakeka basiga umuntu. Ndabitekereza ubwo ndi bumwijima mwinshi, ndatangiye ndasenga ndavuga niko injili ni vile tugomba kwemera ibyiza n'ibibi, tuwapokea kwa mkono wake mateso na nuko. Ariko ndavuga akamemere kambaze singase n'umuswa, mbaze basi banyereka amatarari nubwo narara ku aha. Ndamanutse evo ndababwira ariko nta matara nabonye. No atoke umusore araje turajyana. Naho bari bamaye akantu kagakarite karimo utundo twinshi. Agize gutya akoze kurika mu matara ngo wa. Agiza kandi igitanda kiva iriya kiraza. Gishashe. Akoze kuri telecommande akabati karahagara. Niko nari mfitako. None namubwira Sawura akoze aragenda. Na dusha arayizana ariko none igihe cyo koga. Nibagiye kumubwira uko amazi. Ndavuga ati ibyo byose nabimenye nanjye ndideburiye. Kandi nibinanira ndarara ntuze. Singiye kwirwa ngorana. Shaka dushe mu abantu. Ariko nkamenya nkabone ko ari icyumba cya dushe. Ariko se nkareba hari umwenge niki nta mwenge ntaki nta yamaza amanukana. Ndasenga ndavuga ahangaha nkeneye umwuka w'amasengesho kugira ngo Imana mbishurije. Ndasenga ariko Imana muyitinye. Sinzi uko nagize cyo ku gitanda cyanjye mbona naho hari yindi handitseho akantu dusha amazi amanuka hari yagira guke fyonzeho nkozeho numvire ngo niruka njya kureba naho dusha ikorera mu gitanda urya. Iyo ni hoteli y'abakristo si y'abapagani, kuko bamenye ko Imana ariyo nyiri feza n'izahabu. Ariko iyo hoteli ntizamvamo nahandi zangenda hose nashakisha sindayibona. Ibintu byose green bisa neza cyane,
ikintu cyose ukeneye. Nakoze ahantu mbona televiziyo iraje hariya mu Gisika, ntangira gukorakoraho za emisiyo ziraza, ndavuga ariko abakoreye bageze kure, ariko nta kindi cyabageje kure ni faranga. Imana ibaha ifaranga, ihagurutse abakobwa n'abahungu b'abacuruzi, abagabo n'abagore b'abacuruzi, ariko ntuzihererane ayo mafaranga, uzayazane mu nzu y'Imana, twubakira Imana izo. Amen. Turakubita umwuka w'abanyakanani hasi mu izina rya Yesu, umwuka w'ubukene, umwuka utuma amafaranga ajya gusa mu batarakebwe mu Bafilisitiya. Ayo mafaranga nagaruke mu nzu y'Imana, naze mu bana b'Imana. Akira mu izina, habwa mu izina. Gira gucya amaboko yawe, Mana icyo azakoraho cyose ugihumanure, kizahabwa umugisha. Tubura mu biganza bye, umuha umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu. Urufaranga azakoraho ruzatubuke, mukuremo imivumo y'iwabo, inyatsi z'iwabo, ubukene bw'iwabo, umwuka w'abanyakanani turamuhanurira gukira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Urumva kwirukana abanyakanani ntibyari byoroshye. Kugira ngo umuntu wirukane ubukene bw'iwabo bisaba kurwana, ariko wizere ko Imana yabukubise hasi. Iyo mizi yabwo ya karande yashigutse yavuyeho. Bwana sifiwe, Yesu ashimwe cyane. Utangire kwihanurira kuri umukire, vuga ngo ndi umukire, sinzakena, nzakira, nzatungisha benshi, nzaba isoko y'umugisha. Amen. Umuntu wa mbere Imana yahamagaye wa mbere ikamukura uri wa Karidayo yitwaga nde? Yari pasiteri? Yari iki? Yari umucuruzi. Uyu tuzatwigana kwizera ko Imana ya Aburahamu yari umucuruzi. Ntabwo yari pasiteri, yari apotre. Yaracuruzaga. Umwana we nawe amwigisha gucuruza. Isake nawe yari umukire. Isake yari umukristo w'umukire. Iyo tuvuga ngo Imana ya Isaka ni Imana y'abacuruzi, Imana ya Aburahamu ni Imana y'ifaranga. Tuvuga ngo Imana ya Aburahamu niyo kwizera ni Bibiliya biza nyuma. D'abord yari komeresa, Imana y'abakomeresa, Imana y'abacuruzi. Niba utarabashe gucuruza, umwana wawe azacuruza, umwuzukuru wawe azaba umuherwe. Amari wanyu ubukene, abumare n'abavwaze, abumare n'abandi, yubaka iwanyu.